Some brothers and sisters, learning at Islam Kishir Gwandan, Kuno Kwarni Yishu Kristo, Mishukondial Kum Wimona Mekelu. Andamandun Sibit Bushol, let Quarandinijan, Kondial Kon Latkos, and a Ramishi Bible share Kapkasha Gorko Barakos Benang Rar, Kodrial Wimon, Katan Chapel, let Kono Kwarani Yishu Kristo, let Kos, Kalet Quarandinijan. So Kagwazame, Tesla Shalomko Shaban, awala ka bukon be de nyok ka roinde ngoro bukon go ben nyok awala ka roini ye ka tishi kwaro ko skon lo ka kwidien ko da kon go nyok da kon go besh ko mushalat ko kwidien ka mo gor kwari yishu kristo da kon lat akan konu kamun gor ko bukon lat de kon ti ko ne da kon pal da kon kwaro ko da kon lat slash ka da kon sej ba ko da kon kam yede ko da kon kulo boss rai ngwane dial let kon ka kada kon kam ngash ngwane kana pel katin dial gor kon da kon lon kin ngash ke gwazme de tini ji nyimar ke damar gwati tana tarjad wal ti dul de tini ji nyimar ke damar ko yenumol ko pen kashan ko rakos shana jala ta slash shan fa gwara mo gon shungne ko sabram ko zaize ko jacob godin shaka benyam daga saga makalane ta slash ko jin ko rakos meral goidro runga ka lyak lus ko poin godin raidor dial kum nubdu kana khoi loidu mishiran no ka jagwadin tine ko pali dior koka langne godin krem yishu kraso ko kumne ki sham shungna da godin ko khoi loidu bosne re roani dial ba kalat godin te je ko araidi jin soda kalep jis ko kon dial menene teling ko ba ka roani putin lad timbulat godin ba ko ling godin ka ko rai lojni ko ka khoi loidu kamal ka shud garni yishu kraso malakwara inono. Okay. At a slash woko kwaran knop katen dial ten chokon Boston radian ko bana balat today. Yene dial to Africa. Chay welcome. Kadi jongni ye malamu ko ga sham longa. Menike ne dial to North America. Menike ne dial ten to Europe. Menike dial to Australia. En gwamti tin me bi joma me bi jishop tin. Karwani de lat kon ka wala. Right kon ko ban share no. Royal question chalat ko goro ne na ban luon ken ngai. Luon ken pekene de. Mendi nga wala nyimar ken jet ke damar. Tu kon ken nindi job. Nindi job te tu kon tin. Gor kwaro ko za ko ne ban dub banaje. Bana dub bana kame. Tu kwari yeshu kon kam dub daro. Chote ka dub mbar. Dub ndi. Men jal na tela milat ka tin. Tarama ko twara. Lerama mongore. Tes logiken. A dub kelnam. But I take a dwarf kel method, Monsieur Show. Dwarf ma take a tibet by the long to Jagarede. Kajan dwarf mananga can tell. Yeshu Kreso Muko Benawala Nimarke Damar can tag right con gajame. Melody Tamene. Major query Yeshu Jitin. A who can't call Wagataga time to content gajan shang long on a man. Mendiro thick oh. Dear Lord Quarkat has lodged. While a day barrow recommend lady right now. Melody Tamanenda like with their Jagaja Ted. Keda like with Jago of a jaga beji jogo water shijiranda. A kenton dialogor quero kododa koro than a take a cut. Coach away ye shukras or shang weapon. Tell a warning of a jacko or joganava benarun. Warning at a come jit. Can a warning at a come up? Oh, signs, kate and Temburudin lad a can query ye shukan an event. I can chakam jila warning. Chai jogo go and to quero with the take over shop. Chow be pin but a gala pin. Better come might, better get red. Chow better go, better go nyot.
beta ka kore beta ka jos kente dialo te nyimar ke damar mun let ko right now a gweji ga chika kuriere long kajinu ngodi te ga milibi adishu ga kam wini daro jalo dop shaitan ga jalo dop ko araje bako kono wala right kon ko jindi rodo to kwara ko ala mush mitegede ajen message right ko kono wala ci pola la ko ne nefto rurun kwara ko ala mush tite jindi rodo so kwara ko ala mush mitegede so do ko kwar ala mush miteg shio kanene bible bo lo ko bajin ne ci lo ko bo yezen tay ko sheno kurushe ne taro kam kwara ko ala mush miteg shiejen Bible ko duogo gor ko da ko no kwen gaje chaga latre Bible ko tsikin dia tel mi barar ka tel mi je tel mi reb githin ka tel mi woy githin and Bible me ti je rokoro ko lo je rokoro ko na rokoro kala da rokoro re men cha kam je koro o be nyam ko ni Yesu Kristo ka duobe ta ko lan ko mwal dia rudem gong nyam na ka beleb dial chawo be roi ko kwaro ko den nyal taje kam Yesu Kristo ko ajen biya duob ajen biya soka ajen biya tego mite ka ngash ngwana mu guri re roine ka tete ni mar ke damar dul goro we ngini je ko bu kun dul goro we ngini je ga system but pel ko la lat ko pel ka na ngani ngwana men dilen bijin nang majibi non kan tega jega jaray bogo men ni mar ke damar ngay kon Yesu Kristo tego raj mishalat ci jifere sis wo karam me kana wudul gorgo gumala go mela ne de lo ngi ga tin karwai ni gong kana wudul goro men ko jifere sis ko ga lo ngi tin bachawo ka ngai ngwane de gayena Yesu Kristo mi shirwai ni ka mi ciga kwen story de chawo de la nyuni den gan man kel bu man ko le kwerwai ni bong ni goga de la ngi de man shin bat ko te me ta lo de sha kam kwara ko te pit chene ga je te pit chene ka Chiten be jalo bu kon le jako ne bukon jako bukon face today manage ne Yesu Kristo tawo chaga jagbon badan tamane mo ku kon jide lele beden o jin di rodo kam kwaro ko ala mush mite ede ajen bukon jide beden so welcome all of you ke shiri Yesu Kristo mala kwara bukan taman bukon ko na wala tega jirom shoko warau baskel jirom shoko warau baskel angushala da gwame ci Paul chawade chawuka kuja madam are langani ye ka kai loikos eno soborokos ala mushti tek ala tirel karo kano koske mila duo palä yieenikun in so Cuarɛ shirka jiwa eme gere ciaaŋ cärädun eno de yin min gorkos angash agɔaa min nhɔkɛ kasel deu ngash nyimar ke damar chalarji ka chalada adamadan Paul mechi kwari Yesu kwan ko barwai ni baga nong nete kujo nene Yesu Kristo ke ko da palka anga taji jogo shubi shika jiwa eme mi jogo jiwa shubi shika ranwa o shangwa kana shangwa tikan gadak gwada shiro da jiko nene biterai dum na darau la wika jiwa ayo mishi shangwa taben bu ka jikot shi janan gor kwara koda chalar kon ko yen chwarurun mi jaka jita dai mo gorudun kwikel mi woyin ko lede kam woyin ko kwaja otherwise bay mo ra toda
Kanye marke dämaari mu Yesu ju ngorar tode. Raman biu ka shaitan. Ko shaitan chawalli be jishara kalon mungar. Kaman goren shaitan o be yir be got ke ba ju wanga je kel changa ba nyin win mon dia je ba ga wang win mon me. But Yesu Kristo chawa yin den mungwa kaidat ka dal dan baka chawa kama ka tek madora. But ko bijin kula laran ko Yesu Kristo chawa bitaka kamwa kana kus bidag den be ngaji mu. Chawa mela dung shaitan chi bi gwer ko dung wante. Bu gwer mela dung Koth men kam ngaji Yesu Kristo men barare rwai na gatete. Net one ngarken ko. Melalar ko ne ngaran ka mai. Gadenin mi chama chene la ne la bolojen. Ban mi cha kulo chabi yo be kulo wang be kulo ngaji e kulo te mi jeng mutatin. Agenta de ko kon wi mon eme. Net one ngarken ka mai. Quicken le de bibin ka mai. Quicken wang bu wang bu mai na wang aje. Kacha lar kon ko shanga wa win mon ma badak be ko gwam win mon be pedala be bol be shene ko be shene ko furuna la dambune falgatin. Muguji furun dan mutega meta latin immediately la mai la ja wang. Kamu kwala lar ko bu win mon ma be shene ko furun mugille da long. Agwa mit guji obro de taithino. Agwa mit guji obro de taithino. Ani Yesu Kristo mun kujila la lang right now ko wero ka nyinwa be ka nyin ko ka chuta ga mu gore. Kati diala tonen shi kwara Koth kalat a George ko nene jin a jin mitiga mego. Ko buwang ki biliurun a jin tiga meg today. Ko bitek a brawin kwari Yesu Kristo kel a jin mitiga mego. But chakula la kon ko so berudun mush so to berudun kwara Koth ala mush to take. More on back in the days. Can we tell a come ka kwari kus? Mushela come ka kwari kus a God Israel. Come we to tell it. Ta kon joka Bible ko mu gori no bia me bia ngai kon o gonni me ti jogo mi me chi kon tong ga nyam. Ko kwari kus meja come nete to go Old Testament time. Ajen baba come yet. Ajen lo ro da tamene. Ta la kon tele me la jidid wi mon me. Trechi tuwa ka Israel akan bi tuwa ga kon. Ta shi shaitan talat ka jaga God Israel amenen tamene jan bata jan tabelat ka je ko kon. And by the way, God Israel ke period of the Old Testament time taga selected to represent taga panyala ne to kula represent ne to taga ninde job. Ko period de taga lapsene a period of good profession of the Old Testament time, could be New Testament or Kulu to Yesu Kristo. I mean, they can con and Kula la Christian wallet, and the Ramisha Sholgo Soko and a good Yesu Kristo. Tower Kuko representing the All Israel time, teacher point ko Bukutere, Bukan in the job we can represent. I tell a conocula ne Bible la con joke on and to continue to job. Beramakan Bible kula kwena gwa bakulo ngula na joga tunaga nindi joga niga 10 years ago ko ngoda tele win mon mugud ban mi ci wore Bible ga di ngai ko ne metoda lum korade agenti do mete ka mele yana linga national Sunday law agenda mo korade ci do don ka bende wang na kan kore ba tekel mi di kula ngai win mo na ci ko tane tay joga tan men no rodo ba tane mer ko mush tela kama God Israel tela kama kwaro kos a God Israel ka mush tede kama da kon share dene chana jamar kon chana mer ko jilli bay chana mer ko jilli bay shoko jandara wura ro bas wal bongon tawaka biya sop ka mek cärädun ala tud misala point de man ring roma kebo
Shudor mitekedu sup ko chukusnel ebno. Shwara mush muwanka sup kusnel wi yika ala leititi ne. Shwara mush muwanka chwaje tup kusnel wi yika kaleititi ne. Chawale mi shor chade makam kwaro kut. Ken God Israel mitega lay mi beke a shor chawe chicken anong wi yika alawa nene babu to kwaro kut. Leave them all. Charge anong wi yika babu to kwaro kut. Lay me to point a bot. Mulon point it. To point a word. Lay me shak. Can lay it on it. Chaka nong kwaro kut. La nong and no go metal point that do. Gobda kale Georgia lawan and a very healthy. Sugar shunga pit tell me jam to thin. Put the wake jala boomer kashwaga. I can lay Malawa Kanganija, Bakulu Benong, and then Ba Belelde, Babu to Kuarokot. Mr. Ajukuli Joko, Kamner or Kuarokot, Alamush Mite. Kuarokot Chagorgo and a begin shore, Ray Yaga, Karoineke. Kuarokot Chagorgo, begin all, as you should go with Ko Roineka Wigala. Kuarokot Chagorgo and a broad point of view. Kaduer dial to Kuala Ladwi Mon Kodong. I'm not good. And this goes in spiritual work two ways. When you we want me, you're Narodian, Bill Narodian, Moy Narodian go with me. Major I'm sure to come quarter with the lamush me taken to the Shika Damala. Wuni Shinarodian, Katan del Gajua. Moy Yarudun Bene, Katan del Gajua. Moy Narodian the Tatuni. Melka dialogue with Keodonga, Madada Gaga dialogue on the Jenka. Major I'm sure to come quarter with the lamush me take. Kanta ta shi kwaro ko the gorko ne dila aken ko la shat ko ne mitu point ko bot ami yer no go. Secondly, ken sheng dial da kujel no ber ko ne ba point ba ko kwaro ko ne shi jiram clean in a spiritual sense. Taw kan dial ta ci gadala ci da ma ga kwam ci ler ci dala ci na ci kori ci gadala ci na da ko kan dial yer kan point ngen dia physically la ja ko ken na wi mon ko wajiram go baka kwaro ko gwami tawala dwer la janene changa balang tel muton mishorode ko bidu la jojala bimu bor ko ngi kono bor ajala mi jega jojtino bade yo katen diala chukula la finga kwidwere bugo kulo jojala tishwany ban mi chukulo ben ko kwari yeshu kristo acha biru kulo palaga ki yeshu kristo lamne imbi taga ji la kamene jarar be jukul kambide men baga shang shungno ko eshima shang shungno ran ana mane topic me ko na be me ko na discuss bako shang shungno ran malar ke jeran chada kan kamut kan ga jaga goy ko amu mulode shagore bible kan makelu batte kala da ko na be gwame cha kon joko mu korodan kam kwaro ko zalamu shite awo brodo mo kwiko completely logically kasharo kelu ketedu kelu bishene karamshilu koramshilu as soon as start talk telamala lela ngaje kan yingwen mo na to gwam ayang tega gad ke tega shigda yanga shigda chalo lo nanga awun mo den te korsha da mo ka pin mo gwami bo wenga yanga chi shigda lo nanga tawo ajen tambe data ko kon ko as soon as you kon bere yeshu kraso and malatka ajuwa tawo da kon sharan gathin completely da kon widan yaksin
ke party nil ta organize kan ju a chang la ji community ka dun kamel kan shemi dag loy kos ka tet chawdi road read bu joga shan baben kodi lamnya shere ko macha sholten a shem marita mishi kwari yi shukar so chaban a shabe dektin dawon nyal wala dawonen raymai da kwara joko wonene birchloja tes ko machla da gwane jen wala da jongne wuro ko jin machla da dung poika tawajiran bro du lugno kara akana be jogara ma do den on malade mon jaga. And this is the agent ku call struggle gaji we mon mene ko wangran wang dara wuti chicken gwi ni kel chicken gwi ni yeshu kristo ci wankel shi kam yeshu kristo ci wankel shi kam shaitan e kai jini be go mat gwakel batai jogo shi kan da mutuwa ko be rodin mo mat gwakel te ga ran mu go ma cha kam kon go me anya ma shi gwar mi shi kwar ku do bot ko bongane batado baga balat kon me chalat go me chalat karwani roñ mi sholi tega bom sholi peg and profit kende te wal te la go te shi kwar kus ka meng ne kenyam shi nya me charo jamin shagor enya me sholi LNGY bom sholi pay track and profit tega pay kurungwan jen bada guda bangwan chalarene tega ka ta pala mewal mila right kos ingwa mesha nyos kalet Tilamush mite may misha met nong wi yekakos. Lor elalot ni point yish no milalo ni point kreso. Laje anonke la misel may. Right kos meme sharai kon meme nyot alajenta indeteke gad kos kosobdien ro kokos alamush tiral karo. Alamush tiral karodien. Tishale katale main rajamadi juk chagor ko rom shogo warom ko na pay kwen baskel ka chagor ko galacia shogo die badendaro wuda baro talar kon ko tae lagar israel la ka jogo gaje ko ne to bo kwaro kus mushti tinine ka fel mi jeng mo to poinden nyuzo kon tae bitu ko poyi shukara so ko babana laram sel Babelu ko kwidwere kon kaba kon la kan yuza kono jira man shiro de jacob kwaro ko bro kam kwaro ko la mush mitek tawadi ro compare nika kan mushte la to ko wi yigate kon mela la ko tala mi jiang madama tin name a make mugor on ane deal within alajin tala ramu bumogdo mabakap kadab abejibi yaitini lero dune ajin karwaro ni yishu karaso changok de shada mam kap ka dep e beje bi yati ni joga ji ay ni mar ke da mar belende rodune ye ci de kap ko bom ye shaytan jala jakka ko bom bad ye ko labna wada no loju math joga ni ji o ber e yishu karaso labe be loju be do math tale be ni tigu be kayre shaytan jala lem ni tigu be kayre mala ko la tara me isha wang ban jengne bad ye ko Jesus la dong no ray loju dong ni jid dong no loju joga ni ji mar ke damar de bere mi shi ko joga bere ba ko bere ban mi shi joga shen gorgo be bere tege ni ngata gwa ma dum wora wora koren la ja joga o ka shajen bere karam do din ba gwa ci ngwan ko jiagrun bu ko way yi shu kar so da ne kai ko ko pala ne ga then ba ko tule talar kon o goro kwar gwa biya je jektin kai zai shoga dinaro wudi di
bas makel awone pe gori kwar godan biaja jackson aramu gon nyon paldufke aja baga kwar ko kapala ne da alaka alor mi joga jiko ne ne gor kwar godan bi jackson aja no tega gwal ba kwar ba gordon ka chabe jagbe jangne ne chiro den kama kro den lamu chi tek kan like na right now mula kula lingi tega ne ti belga ka bel kwar ko don tek ka tega ne ti kam ka bel gon jamne da ka ntamene da ka ntamene kajin nyimar ke damar ajin bitega mega ko ne agwamit bawusin kan mega men shemen mugoro bitogurun ka shemen mugoro bitogu emen mi miche chak pen lo du tame awoni jin mo ko finyu ko ne nyumne do baba jalga le mo bajin nen do agwajeje le sherga ko bar wayni ko ngaj ajin ngaje ko jin kwar mele yeshu kana joko ne ikwar ko chogu benen tamane ikwar ko chogu tum benen ka jare dun awodi o kwar ko roy keje ko ngot ko downwell ke yeshu kraso enu kwar kelo ke enu kuma kelo tega kwar enu kuma kelo tega ngot enu kuma ngala kwar yeshu kraso nite beji roy ke kan ngot downwell kan ngot downwell chalar ko ato wona ngot nyam ko kus sugar pal shuku churo mo ko kus bang ke churo mo ko tibru den gong nyam nen kwar ko chupal bang chushol bang ka yob sham longa kan ngot downwell to lot kan maru keno kwar ko kan damba kala ko ken o shudom shukol churan go nge shak de dal lot kan maru kan ede to kel gaji ko bu maru kana bu gwa ko bu maru yen ko bu gwa badarun ke damar mike no rodo we tin kan modam wal se ci yeshu kristo balare ne ge ko ci yeshu kristo lar ko ne min nogia kam mod kam ron ko da me kene dial kula ne dial raja ta we go la da ne ka be ke no don no ni jidna bu gwarbin bu kwar be ja timo ne cingan cilare ne mace ban ce tabara ke ji a ce ji jogo ni marke da mar woro daga shame but ko tulo do ke dia ni no wa lawo gani je jok and then go ga te diality dina no da mi ta ne daro ta ji ciram ke ji jogo bo wana be wana ka bible study be ramado dini jogo be wana ba pa daga na me la wana ne long to wani kan gwa pare ne dan kotin ko shar ka no ka da wala gwa pare ne no ga na ta lɔaac don brand of dol ka don bisho da gwa ka community ka te dial but mushin kula gwa ne jana long man kwa lo gore ro ko tine to wana ko amita promise in future time nyima ke damar kwaro ko chola je yeshu kristo ko kwidu tala kon ko no kwaro ko di long ne kel ko roda moish ko kwidu ko shibilu tek misal pet bi jek bachana kulo joko ne ci Kuoth ben wi mon ko gat pos ni yeshu kristo ajallo charwai le gete no na chagal gor ga aw no no rwai ni shaitan and then tumutere kina jar remos mo de pede ko kwar ko chology but jawre madi melenga jidu gwa ajo mlabe muhammad la goro ci ro kon palpinya gwa a ci jidu kon palpinya gwa bi reden to kullat be kulaling kan de diala de tagalat kon mu wadi daga benurun jabe ben ko sel wona mi shakamji dawo mo na me tel wona la kamana dawo mo na me la mama na wona ne chana joga te ga mebe ben ta bararun mi te ga man mi ci ben ko mi te ga man mi ci pedene na ka shopping mall am ne dala kana wo joga na okay to kon gare
and warning a bigger issue, Crusoe, like I come away in advance. Many years in advance. Ko bugulu gamara roduga. Ko ngaje jawada dop tega shaitan mishiro gagda dop kwirgeje. Chukwar ko bache jumo te ja mijal coronation. Chukwar ko bache jukum ga goka. Kache yire shala reloid. A jin karwa da nyuan. Majin cha kami malama yeka. A jin tola ko ne bi yot. Majin mamite gaji. Nyima martala shaitan medem shonga gudu. Shuro di jako binyuan abi shaitan beje kachi kwaro ko cheje kam mi bumbu mi diro do long ka ganga ja ka Peter nyam show birthday ka Peter nyam shogaro birthday chalare ne yen shit ka pam inte chaya tas ala dual yeka yen shit ka pam inte na e yishu kristo yen shit ka pam inte chaya tas ala dual yeka bost dal rodin tiba mush yeka thil akus ke yishu kristo kayen dur mishamek tugduel kwar boz ni palä wish meralro ne iti gaiga nas ko dere nyos ni ciaaŋ ponya ramen chi shol rar remos re boyede min gainas mubije chagorwa mini King James version mijini we kwanga fungware shedajek chalat agɔaa kewe chelegeje lor berne mijini we kwanga fung chakap alam shagalong mitalami talalo de din mi dong daw loran long mo wenong ko tung maram ku kono lo kwen ke jaka Bible inshallah New International Version dan kalwaje chaloge cha tungwana long chaga banjor sen amenthang bazin sel tagasin. This is a different topic. But chakula larkon ko tungode yen shit ke pam inte chaya tab aladul yaka and ye me ye shaitan ye Koth chawa chagamen chakula larko yen chien ngeshko ke yen loko laba loko kuyeneno so jin mi jin bujiro jin loko chawa tendi lazreidu tendu ka tunonu kwari yishu kraso kana gwanle tenda bara fudu ka tin poini kraso kana gwan jala di jalgaje a jal meda nyosno wi gosni dial tan birwaini kos bika nangsin shida bata kan wini gaga ta pari a wilo ta linga chapen Australia chine dal chi gothene mer pastor men evangelist ni chi gothene men elder kalo ko ta ban pin ta Holy Spirit ta ban yu table ga and then go the chingwa dal ko go to ko shubu yo e ya china lo ko then bene dal bu yen ga tiny e ngage elder la patane jog du ma elder nga e pastor nga but du pinjal ga ji weje ka wanga ko go kan but ken rodo go ko do ba jal ga je mu go ko kwari Yesu Kristo chi Yesu Kristo lar banko ne shang wa ben benaitin wana long buga wiya kwar kame chi ne na la roi ko me chi ne pal ga poina dal pongel kana go me cha ko kuzi jakcha ga chicha ga tograr ga shodu kaba mo joga ji ko ne kwaje ji woro da jin lan gon jamna ajan shang rorol ta ko kono ko shikon shungo go china wuden la ka kwari Yesu Kristo ba ngai ni je o me gonta me chi kono ne kon junumi ko raja ko tung marita me chi kono ne ko Sudan next kono wone ne kwi jala ko ne kwi junub ko gol ngedi je kan jalam no gita
la jang ni ko ne yina ga ko ne ma fu mi dan banum shi ja gure te ga midi mallat mi dong da ne ti da ga ko ne be ko num shon ai ta ga ko no wi mo ne shaitan ga ne yishu karasu talaka ma ajara kula ne ko bu shangdar bo boy na karwade and then bu war bo shol na karwade kan war kan shangdar kan ga mamat gwakel ko mo ni ye shangdar ko represent yishu karasu wi mo and war ko represent shaitan wi mo chicken bu mat wi mo chicken bu mat mene be ko yishu karasu lunjo ka gude ba wi de jen muzu kula la wara me ajan ba kula wo yake le ko be shaitan ba da buku doni yeshu karaso kana gwan ka jishungne ka ja kana dia and then buku tani shang shung kelo ka buku tani shang dar kelo tin jin shaji shol ko mishi shara la jin kan ga dis role ne cha ga tol ka biya muje mejen beto bla kam ne instruction ko muje biya to beten aran la kula jien dora jene shela jaran la kula jien dora ga tede be kula ro ne okay akolo ko muje me ba kam kwar ko chilo de tete a managing ajin be shara right now ko hante ko tumo da bala rewa wala shi gwaben ko ne barara kam kwar ko tebe kele ba kam kwar ko and this decision a decision me be to gala jin karado mi jin ship ke jin wood a decision me be to no jin kara and then be shawdu ki ship du be ko be joga ngi jumu te ga mi shi ban wa dane na me bala kami be benga kel berga kel ko kwar ko to kon shagala point kel but ko bu mu ba be la tawo jin be to kono tana mi cha gorba mene karwai ne tana ya merbe excuse me tana galat gome kaji hebrew shoko wal dog bas wal die kaji hebrew shoko wal dog bas wal die tawo ka ke yeshu kwa ko stop mush liaka nisham tilariet somnena tin shal ke je ikwar tawa lagan bekam kwar kata mush bekam kwar ku right now tawo obuwa we mo binedial biga joko yeshu karaso akwar yeshu karaso agatkos yeshu karaso chamun ko chajinon kantaga yeshu karaso shola jiko ne ga bijajab tawa ajin gor kwar ko the diulat right now shora let to go pal lan mugamu lan muga aminong namal biramish look bimois bimoy ke bi bimoy ke piu biramit ke joy bi ugul dolwal be pal kwire ke bi look biramish shuj bi roy nukos abaloy de benum bom sharga nyuon bi bu roy nukos ke be pal kwire biram te shan jangne bi nyozi shukraso ko belul duere be jektin akan di ala chakula la kono chwar sheng to go chwaga pal bu mal bilat nemna bilat mal bilat kamna ashibu damna napin shijin bi yogon lom ko la bi kangak bu kangak andani yo bu korbrom gwam ko kiraman to gutin shigan da gor kwar ko do ne na banala tan kan nyoak ketin tagaye so mitega ji nyoga kaneta tal dor mitega ji shu dole jaga bangdu iko yes tega yang mudin mabugor tega ne di shu rekam no gwami ka afrika tega ne di shu gozne de gol manager ne de ratne tega ne di shu tinbo tidi ran lokbo adi ran jogo jam na men kane aboloje tega ji tawatin tagaye nyoga ka kana kel kun kan mushta to test kaloshkos
a kan tell slush kos ka dial to ku kon la gu jaw ne ga tin nyon taw kan dial to ne ka test ka kan test slush kos ka ko kwar ko te jila ngwa mane ko te ga mablat ka kwire te ji me ko bu ku la blat krede te ji shol kori te ji shol ko ejin ramme bu mutere ajaram bu shon ko ber wayno kos ko bala ti yeshu kon joko la bu boy wa shene ka menan boy wa yeshu chalare boy wa kace ji jogi ni mar lam ya boy wa bono ogo yeshu kristo nen ga pointu abene ko ken ba gamer anu yeshu kristo nen ga kaji asham shuni yeshu kristo nen ga kaji alogele yeshu kristo na loga janen ga kaji atale yeshu kristo la pala gaji win mon pala gaji tiegadu barmal ga ne dia taye yeshu kristo lat ka jaga tijjaga long kan wada pala na ga manajin ba pala na ga shurum no an chalat kana me komu rom no chalat kana me gwada be ni me bajela da jaga kan kirwai no ko to kula la right now komu yati me no ay cha ko da ga kirwai no ko chalat ka me jaga mene chalele ne cha shoda ka gane mene roja kula la chibulon ko be shaitan bangam na pam din nam do chibulon ga bal bachawo mi go dot kan dia chaw pam di do ma bachar nga len mi chaw woj piu ko len mi chaw woj piu ne la sene jen ke lew bi jalla jin ko bide ka ken roine to ton to ku kwar ku kon shum ga ko jin o woiro do ken dial ten chaji joko ne ne ken tidi shi kwar ko ko gor ne shte ga roine mi cha gor ka desire wages nyam shi gorbo nyam shoga LNG wide then the same nyam bogo me gorje ka shiri ka shan yeshu kraso ka kwi yeshu kraso ko ba yeshu kraso ba ngaji iya ka gore sha gor ka je kana gor la nyinga ti gore ka ti cha nyoda gore ga tin ne rai rwai no kos ko ne a shibu mo de den bong mu kulo wala le de we kamni men ta ka bible nyal we ko ne je a jobe ko la loy do go ko ne kente diala ti ka ti chu kwaro ko gor ko ne yeshu kraso lemu ki do ba ga je beidi kan mu je goro bi no mush mitere cha gore desire wages kima no ka men gor ka ko ador dial I recommend that Chan Shajer answer advantage gora bogome di kwen chega malaro do kugu bung ma cha gora ramala Christian ka bi kwen kodong beji ben encourage bogome chalis pe kurdi yu de jan mangone do bangwan men jawana chakora goga ne sha krasulat alaramin pinpan kana pam in nas ka kwas dura mesha lat a jagni Peter mesha gor pal yaka chenyos agɔaa eno kristo apam pinpan ka pam ga kanga so Yesu kristo delat kon ko dumude apam min Naath ka kwas dura man kwala shalka de man kwala shalka stumbling block thugling ne tawa Yesu kristo mi chala dredo ko bana kula gang ka kwatin de kula kodaga ka kwidurga ko asas mi wijal ka ti Yesu te nyamamo an kodi kula kodaga ka kwidurga tawa batede bi Yesu beji jako shi ba kodaga bi beji jogo bergwa ma ko la do bane bi Yesu be bengaji beji jogo berka gwa ma ko la togona bi Yesu be bengaji beji jogo berka ko la tegona so we bin po Yesu kristo ko we go na rwai ne ko dan di ko ko ka kwidir ga mande ko lo pen ke betet tawa shi ko daga ajen do ba ko la kon gwa
ajen do ku nyam la lat kon ko den music ji ko ne en payment cha ko tap pin men kwa dole la wile men kwa ji le joko ramu roi tru kwan ko wa gor ba shene ko shi dole la wi pa wonya ju bani yo ga na ka jom tele me buga ja ko buga pen ajen pin pa nyen cha ko lat ko yishne ajen ko la ko point na ga yishu karaso nyu den na ko ne gin ci da metek asali yishu karaso ci ciaaŋ tega ki ciaaŋ tega man dorar ci da majid akene bin ga yishu karaso ci da ma wayro da yoruba ba man kwar ko kara atin yishu karaso tan mo kan wani da to karo ga yishu karaso kan ji wani mon ko buga wuga ko an kula da gwan tawa buga kon bin kai yishu karaso kuma bu kwar ko bata dial ba gol kamne kula la ji wani mon tawa rede ne ga ji yishu karaso ay yishu karaso ajan tala dala kubri min da kamdu yana kwar ko mitse ga mi be je kai yishu karaso ajan la bogo manaje mitse ga ran 7 adventist mun ngaje teje be kami bogo kami she jani no dan ne message ka my Facebook messenger can I address do ta ga san bong no gome ba jaga ji free of charge tele mo ko fen biyo kwan don ba jela ollo kama tot ada kwar ko do nyode chana lo re rwai ne chala kon nyok gome ko bong shola act of apostle bog mi shola la jangne bogo mejen gora mo bo ba chegol gora la jangne roje ka kwi let kamenda ta ne jalan shurudin shol ko ga lat kwarni yishu kristo ato wana ga jagda waro abaka jira mun kule la jin kana an gwada me abana ga lo ko dan ci kono kule ya pin ko let kono kwaraga ken chelare ne chelare lokos ado misha kwen akos ka kwi kan ka nas lokos ado misha kwen akos ka kwi kan nas chelare la ka kwi la niwo baroikos ingwa in relo nang wi mon kelew nde ta shakot eno karelwa de juwen mon cha nituga de shakot eno karelwa kot de juwen mon nogde kek shiande min rong nen netila jilwak tesha sharar remos kashanung reboy min gainas deken news ni shang poinde eno en kusnel so jiram ci gre lokodo ke jiram tare lokodo o men di lat di news ni shang kos nuse shi kusholrede a ce ji more boy ga mangaina tawa di na la dagda ko ne mus kana boy dagde no mu tawa di na be jog jiram jere ko anuku di na jog ko ne ko ma basin ne metatino lana malade ne tala mu metatin kan tega jene jiram meta ga shanglera tawadi na di ga jog en shanglera na metatin kan tega ni yesu kristo kanda diala kwala gwe ko don ne mete ga mu gwa no maji tawadi na joko o bitne dakten tala mu gwa metatin adan karode kan nyon wi kan nyon shere ka ga ejen de sene karode ne de trewa live lianaga bacca wote ga tag mu doran mun yishu kristo mi tamke ne ga ta arenal babin sun ga bana bakot ai kono ne meti kon ga kam mi chaji mo ga fo ma ci biyu ne ga ci galat la war ga na to la ga to wi go
ashida guru te gamada bagradian la history ndial shilat la ka ko na gabe ko over and over ko guru mi taju fi ga karun ngod shiga da parweje don ba no shi bukot ashan kur ga jalo la te da la jasho gana party but shan ku yishu ka solo ben chawa story da gor kono kon go kono parweje bible tem kon nga tamanere jabeni yishu kristo jabeni ajima bu kon borul da wala jira mu do wi mon gome taw ka just lo ajabu ko to gane te wi mon gome tin baban pin taw le ku buga mu do ko rar mu gujille me o bi mo do abi mo ko daga na nyarkel di wi ko charik mu di da long ba taw ko na mo ba to o bina le ken buga mo ka jalo ajabu ko kul bin gaje but I could show right now ko jiriro do kati jek nyimu atin jek riro do thin amu ko kon nyo gome temi chala gome ne and this is a very main point de jilim ko pelejis pinya gwa ke jaro jame ko ane ja ke jirom shoga badak basket mi jini ko ne jago tumore che ka be shak but kame chawo loy ka bible chola King James ko la ja wer siang sinigo abatal mu do rarfin but ka tumore ta gore ja kan tame chinetin tare yishu karasel kut ta kamne ja shagano mu gojije there and we go okay question kutungaran ko yishu karasel chatel kut and then they ja ko ni ray mos ne no dong shobre kamu de bullet ne ray mu ne ray lol kan ne shum but katan ta gorga ja ka King James cha gorne. Let me bring it back to the PowerPoint. Okay. Shagorne, chokan tame, shinetin tare yishu karasu sel quest. Natin shija tinchijal kor shan alwa jaja. Kan tame shinetin tare yishu karasu sel quest. Nit shijal kor shan point. Dungno boskake a shan yaka. Guma mecha we. Kaya doven cha we gajane. Cheladi agɔaa ko ne dial shalka kurishine ne dial shalka kurishine tenchi benga yishu karaso tawo chicken jalga shang point jalkan ga shang yaga tanga bus a shang point bus ka kaka mi ko jiro ajin kurishin kashang dalade kashang point ajin kurishin ko togdu shi jin kurishin ga rai loidu kishi jin kurishin ga sharu mi burin shang point nang ne jila wilo ko ba kwari yishu karaso gwaje jila ran wanymun gwaje jila ran shaitan kon chaji shek o ramla ran yishu karaso ko baje ke ko jiran kwari yishu karaso kata ci yishu karaso ko lara ko ne mi jiran kwara jalla ka jala ce jalgaje tawo baje boss e shen yaka aken ko kon bulu sinata brokulu tidni jin karo a shibulu ti sabit bolchol shibulu ti pastoru shibulu ti ramado den bitini jin karo ko titina maladaka aran kwari yishu alato wala tanu point ngwamene ti sharka ko ka titima maladaka ni marke dama bu kwari yishu kristo jogoro ne na woro chanugor kashana gor ko ne direk mishiriya kama dijek kashana gor ko direk mishiriya kama shana gor dijek ajen kwa kala diga ko shagala roda kati jiko be wane duoben gwajane chana jawan bukwara no ko bokon loksen mu we want to step in now
bi Yesu be ju kuin kadare ore mi kadan dio ni kwen bi Yesu Kristo be ju kuin kadan dio kadan wanin chegata la te gadgo gula kabe bi gula jogober bi gula fay be kadan mo gula kwen be kadan den gula kwen amene me che jal karo amene me che wor ngai ajen tan gor kwaro ko do ne bu kon ben gaje tane me ko jinyo talar kon ko ne dial tentere Yesu Kristo tawo chaga bozanga chaga bozo point ke chaga bozo chang point boz ke shang yaka mugo kon ngome shang yaka gante tawo kel eler kanajin shi kwen mitiga shik ketiga show kabijien lelo gorgo luom lelo gorgo girlfriend lelo domrar nomo tawa en point karamelo tele shang tega mabejek ta gorgo galatia did bas wal bangwan mi jini kwen all the way chao good ni ko ne kane dia la shang tele shang kwara ko mabekana jek ajin ko jile tiye ta ni marke damar ko jin wika gatiti kamete gamela de raidien goro ko bro gerthen shol kwara ko kabeje loksen ko wanta kon gata wa gurka bu kwara ko nongre sher kon di alko ne chala ka chaga jako bu kan yola wani tete ka shigallen wala kan gallen jare me shere ma chalar ko ler kam ne te kan kwen meken kwen da ka goro na girlfriend ne to ga rudin yarna logo hey njama damar ke nyama raja ma wega wuni kana menkel en ler kam ne de kan tishi kwenete kana ler kam ne de kan kwenete cha woni jan ga men garo ka cha woni jan ga wuni garo woni jan ka kandia ajin shego bani shawdu dul wi damrar ke wi gorga wunira hey nyama de lemni ko riro de tanda riro do kanda kana ne ban qur'ano ko chawami wi ben gaja wi jogo please pale duarga ka charo ngaji an gon duar chiro ritin beje palaga but duar o ne mi wi ben walli be beje tinere duar ko tawa aramala gon duar ku ngore duar ka aramala gon shungnu ku ngone re shungnu ga ramu gwa ku ngore ramu gwa ramu je ku ngore ramu je ko gwa waji gaksunurun chiteten forever shang mi gwa shang waskanga mijin waskan rayyaga lana mo wakab bena makab tawon gan pointu je rayyaga you find bo ko bro mo get bene to clean it be something very clean ke mo gwa bi shamba ji non pol point amu gor kuwar ko do bona kan to tone ta kon gulu jong mu kono lanati yer point right now spiritually ayyaga can your point physically can the dal run bigo konno take a kwaro din away lera lerga akel ne idun wan ko inga ga dong mi kon mi to dal kor me ke to dal kor woni ala ko weli je ko dul to ko wang lera dong jala shang lera tekel me ba kon lar kon bo mene to kon ga technology a technology mi kon brede ta tele je kan ne wal chiga man do no kon ke man kon de chile me ma tele me ga war but kajen ta me kon de tinata te ka mi ben mi chole snapchat te ga mi ben mi chole men kule la facebook ko mo ko kon mo la posting te ga mi chole selfie ko bi sure bi phone bi kan instead of bro tur ga mata jaw me bi sure de bi re ka mata nyam bro ko lo gwitin bon ko lo gang bi nyen ko lo tar and then bro ko lo turu ba ko lo gwi jira mo ko ta wannan mon a gwai lerga
ko ba ji go je ne ko kena go ram meni chagwalum. Secondly, jelre do la pegiram chwanguro mo chawa bilele doini je kawangdu. Cha gorgo roi pele ko wangmu doini. Chawa bumurar chawa berliara reide. Kende dial chawa wanga me di mu gwanen ga jakata ji nolo kata ji nongria. Wanga me di mu gwa me de ji nong tignen ga ja kadi mi dai ponyo makele ura jar. Di nong ga ja. Akel mi chalar kon. An pe lerga chuone jen ka mangro wega wuni kana mankel. And this is what I want to say. Ko ka rwanyu tilarati chicken woga mangro wani jen ka enramil ling mushal ga human being. Wega men wega wuni wega nyer wega dol. So chalar kon nyok bome pal kuz nu gwene. Mijiramu ngot ko pal kuz gwene. Ala jala re chang men kurushine dora ne sholo pal ke ike biel ike mukandial shodal jekte kwala pal no wal. Mijiramu ngot sen wal. Tege du numu do den mitere jeb do bomu gujo tege lo mi tege lo mu buju sinbo. Kende diala to chawa chiga tigo. Chawa shiang tut ke tet. Ramel witchcraft de diala to chawa ke sheng shaitan. Ten kwala sholo sheng point. Mijiramu tege nyir. Mijiramu tege nyir. Ongti ge nyir. Lara mo manene shemu gachala. Ene sere betanga loy do nyir ne. Tela mo gamu berar loy do tinir sinicha. No mani shawa dung shaitan. Chawa ngang no. Ko bere yapin bi ngang no bila kana ko guru ba gwini ko yes. Ene me ramala ngang no malade amenem chaw win. No mani shang shaitan. Chawa miti ga wang loy ni shang chilo de chete. La pego chaji nyodaran bu kai ni jene jong. Namane a shang shaitan. Mitani jin ka gang ni shang. Abaji sholong mage gwanga. A chaji ne la na koloro gaji. Ko chira na goro bel ga gaje. Shang mo shang shaitan. Ter. Mijira mala romni ter shi goro bina palaga. Ci kwari yi shu kar solar ko misha na ba palaga ga tan jekta ci kan ga latkaye. Menu guru na tanyal ce ya ba palaga. Chalarji George nyimar ke damar. Mijira mu goro ne bu kwar ko gaji palaga. Pala na adaka katin dial tan ci kan galat. Ajen ku kon lela pal ajala kon kula nen ka pal jang ne menta kam ga Yesu Kristo ko pal ne ga duer go chaga man pal ne ne ko ken ga duer ken am pal ga amu bumbum ka jala le shaitan la kuir ga jalon ko be wolo be ku mo ga di ko shira mo chi be lo be no be pal ga bu ku go don ne bu ku dang ni yen pin mora la chi be pal ga men da den adang na pin Koth la guru nu go mnong di kam na diu dak ping geje. Chine ne na law ne na go kam din. Chine te chigo go jala go kam din tes lo chen. Bu guru bro la kam din ko ne bu kam din bi dak. Men dien ngish ka sok en ngash kare bible ga. Mu ben ko ne be ban le ne na mila ka jare bible ga atel bible mu ku nyot o ne me thogan gor ko de. Wila ne ga sharu ka bi goro ne ba kala sharana tawati gare gurun koni gwa Yesu Kristo ka news ko ramu wo doro martin ka karwani diala cha gora ba marek diala cha gora bible ga karamu ta ga mu wo witin ba pekte ga de ba wai kamu ka just ta ga man cha kul kamna ko de ba kamna man da diana shi kwar ko da gor ko da ta ka neka min kula la sham shaitan dilloj nesh kone milo loja dit ke dungra amur dien
abu gwinyo na mashram majda jak anda jabo ashram majda wujudu yo la jawo mo ka jallo kana wang loi kana mo chagwa man de no bran bi nak ram kuingo ram me tegen tagaje akwar kut kameje tala ram de den tagalong manda kamrar anu kwar kut kara bar nu bir sholo jin kwar kut abi tegram mo be wo jalajin bu kwar kut be jiti ka tegram morun man de den a yonkon ci kwar kut gor yonkon laji jako ne bu kon mo bu point be na shishar ko cigal bilada gwa and then bi mutede bi shetan be ju use ko shi jinin week anyo galar kon nyok kabaku tanyo galar kon nyok kabaku ko re ga karama be daman da ko be yong nesh ko ne en shomo me de ko kamne de kon ne mi jira me choro jin kurushin tumas kan jefal dum she be ni choro ko ne mandaga be ko kon ko lu de choro adwer de lom ne jegeje ko chalar kon ko ram ko ram do den kon ram mo be takarep mu ram do den ko kon ko be yong be takarep kana no galar kon ko ne yong kon edun win mon so shi gor ko ne be dorlat me ram mo da ko run be der be onu ko ba ju thi jo kwaro ko ram mo jege ko shi kam na me do kene kame to shi shetan ta da bangaje so ajen duob en chalde ajen duob e chal larji ko churam dien chuje kamu chuje jako be yong kon rida de dien chalat gwame charol ga ko ga gorno bro algana ne sham be gang ni jin ko ni jin en gwa mi shiling ro lasen la woni jin tin instead of la na mal chawa la were binu were ga ken sheng dialo ko ngala guje gwame ni marke damar kel raw jok ngwan di bakel baro badak bangwan wel kel wona ka di dala ta ka di dala ton ameritu ko ken to widen ta larji adama nan pol ka pel yega men ko to ko gor ga je ta larji ko eramala titini ta wasala shang shung tala shang taga min dorar me bejek a gunjiran to ne peljin wen mon ba gujin ngaka me wa ni men tala ram gir ko togda ram me shung ni jen kanyin wen mon ya ko kini yo ajen jiram la tulwal shura jako bijin tulwal ga shetan dan ro ko bijin tulwal ka kwari Yesu Kristo ko mu je bejagurun bidini janalong dan mu je buje ga shetan chawo mushin jaga kwidur ka chawo aliya ban mushin wa jaga shang shungnu ko chawo atek modorar na bugoro bitek ke bugoro bilu a choice me bukana lajin but you kwaro ko ta jaga wala ko bo roy ke jinni mar ke damar wi mon ke lew ko bi roy ni tidi bugal bilin ko run changlel dago benurun cibu wa kana lo cibu wa kana lel te garin milarana larane inne me changa dik ashara kara kon kanlo kanalin achang pere kana me o chalo o bello na belin managing our bellin or ko arun chine ko kenchi ko bello ko chai jak enough people to be able look ka kanine to look din kanelin but chaju ko jogwa mene ko ne dialo kan tega be jak tawaga ne tin bos ka yiye kos ne din jal ka shang yagatin kwal sholo ga kurishine ko bro ko jalo ajin kurishine tawani mar kan shang zi bu kwaro ko gor ko bu gata reshiyangadu tawo men ne mo be tagan nok nogo jitaru nogo ne diala kuji nogo banana katigo nok ema kwaro ko de jiwen mon ne de la jitare chogo nogo chogo kam ga ni Yesu Kristo go be kan taga jak
tawa ajin nogomo gor kwar ko do bitray loid taw goro bitaka tasloid ni shang instead of bitinijin gaga instead of bitinijin gater instead of bitinijin nyir ci kwar ko do gor lar ko ne bitinijin ka tasloid ko muno ne dial kala ne dial ka apar taw goro bitaka mal ka ne dial kamal me beko mite gram shilet ka mijek palya ka chu gor ko te gram bu to ka mijek bishang lor ka ne dial bilan mal Koth ko bine dial nyozo no kwarnu kus janaka taw goro bitaka lebeda cin ci dor ko ben ci ku biaw ci bu ko woni jintin taw lam ni dor lebi ni betka a can bajan lebetka a jan pot ka shetan ne ko shin shi shetan ta ben kan yin wadi ala mermerati baga balam nyamdu baji bi joga he nen titine ko ci lebe ci ro palpen akan ro mal yur le shetan la tede te jallo ko bejele tawa shang mola ko bejina rama molmol bejina rama koy tawa shang mon a shang ko shang mola beji jako shiro du kamnyal ko kamnyal a jene pen ga shetan kamnyal a jene joy ke shetan ar gaje ko shetan taro gwe ko jang mi ta tado go amuta palche ko kwaro ko choro kamnyal menim amu me chuto kabde nyale choro kamnyal gaje chwa yoro pen je ben drai mo tawa manajin mi ga shang mola ne me bu kwaro ko beji bu kamnyal la jen ban mi kam naro dunyal amu betogo tawa bidwer bejek tawa goy ko bu bita ko goy rama me chala rama goanen rama tede rama la jegno mu go ka jenisha tela gang mu jegaje tela tiel mi jegaje tela nyir mi jegaje tela mi jegade ko lar ko ne menish jekshan sini jekan tawa shang mu go tawa kala ndo de no gor ko bi tegaje ngai ko ne ko rwani chala ka ku ko ga yeka tawa ngas akel ka kod yeka mi tega ngas ka kwarkus meni shaitan ce jibe jakob dwal meni shaitan ce jibe tiam tawa biya ti ga ngas ka kwarkus kaga ngas ti ga kwarkus kaje tawa bu mush dial be gaje ka bu kwar yeshu balat ka tere balat ka raido en ngas ajen kwa miracle la kaje bo ngai kono ne yeshu karsu mete we mona me ne dia la be ne gadate go no gadate ga shaitan gadate ga joyi gadate lube jeje yeshu kristo lara ne jogo atne jin ga ngas en ngas a kel mu bumbum long mu goro ne goro bi biol goro bi practice and then bu kwar ko bo ka murre be jetin ban men dini jen chawa por lɔaac kene loju kene pot talga je self control ko tugling lene o bu point bi pot men gor point je shio bu gor ne je point bi jong ne je men blad ne ci point bi jong ne ji lane ne me ci point te ko gor ler bu point joga he shejen gwa bu konotin a chen bu wiya bu point we be de tege wun mu gor ge shin mu gor tawo bu point bi pot bi joga shungni shejen tam gor kwaro ko do blad ke de o bu landi be tege lu ka kon ka drang ne bu point bi joga to do shika na gor kwaro ko do blad do won to tin ne bu point bi lalpin bi sharku bi ko control por lɔaac ki self control ajen dini jena long mishi long la tu mona long na overcome the shaitan ko mi point na mi report ameni shaitan she become access ko bu point ta kami kwarko ala dol yeka chabita ka access ko be use ne kono por lɔaac ki self control me can adam overcome kana if ajene jaga ko ne bi ka do jaalo mo bukan ko lo kap ko me ta la ke shaitan ko jaalo mo no na pel jaalo mo no na shirken le jaalo mo no no di pare no ko jukan ko shara to no kan ka control self ta ka jukan ko bu ne to ro jukan jaalo mo jukan ko sham ban me shi yeshu kristo ben to ponye me to go pono be to ponye me to pot to jogun na me shijin chiga piu bi sham chiga piu bi mother
ke 40 days ke shi jurai biteke jamo biteke rwai no kostete me ja poje me ja pot ko korni ni jan wan tu shetan ja talwang minijin wi mona to kontine ten gor loy duka tuloy du lew ga aken chawa ken goro kon ponake bu ponyo ma bi jogo ti shike nan gore men gore amabara arkar wayno kodati ku ay shagi jin ponyo me min biteke je shebe baga pan shebe baga piu shebe baga dole ba non sirala ga dong betoytin shebe baga langare bago shebe baga man ku ponyo de le demand chawa men bitere amabara wayno kostati ajin kwala larjin nyamar ke damar kuma guro kam kwar ku zala mush mitek tunne na kwar kan balter ko lor bu kwar ko den chiro kamje na be ku kabala dunde be ku use ka do ngore ka do be use ka ja a do me be non mal ka kantega ka do me be ne ko kenu non te be no ne ko kenu non mal ka kwi kanata kan det a kan da kon le share wala kana jala kona wala la kono jiran berkanga berka kwar ko tumnu ro je ka chure ne jodu chure taga ko kende wi la chure taga ko kende wi gornega chure taga ko kende le wi no la taro ro ci kwar ko te ji shore kanada te ji kam do te ji kam tek te ji kam instruction tala ma do dien mi dakani mene shaitan ku ko ne la gwaji wona kora shaitan tala mi taga je shaitan ta wa amaina ka wan ka kul ka da shaitan la wa ma jeni dungra ma mi be kula ba kamji be dungra ma mi be o mai be ba kamji be ra ma mi be wanda be ji ba kam dune ajan roba la bi shaitan ba chawa chan shar ko win mo ne jag to kontine chawa kan go te wal me kwala chola abraham kana kane dia le kula tatin chawa jale jal ga kare doar chawa rana jal be yama keme da pin be nyuru goma bo ga bagala chawa share te widien shar kane tege chitene widien ka sidene de te wi mo na bene chu ka sidene me chawa ne tani sharken tege sidene gwa me to rol nya ajana jal kana kuka lawsin ne kana buga chuptin a chanti yiye te ga jita mane a cheda ga kene chuptin physically chawa gwa be ben kai obi yeshu kristo bo wa ka jaw kanga ka bene dial tinien tinji teslis chawa ba jaw ba jalin kelenga baling jawde bene la jishungni mite garame jitenien ala gwa kam na kene yeshu kristo aji yeshu kristo gwa penga bogde ora meranda tawarun baraje jala wona jennya ni dial tin kule la ji duere taw bu do ne wi mona me ka do ne wi mona me tawa ko sa karamin shi gwas je ka je nyam ko ci lara da chala ta kuja chala ta gwas ka je so gwadu real jaka mi ce ga do me balada wala e bi logo la da kwaro ko daga ko wai shi shaudu ce ji pelat ci ko bi joga e me chaji pelat shaudu yesti ga shon talaje bible ce lara ga kuirwani da ban shui ga kuidien ba kon nyir e shawkon ba kon nyir e men kon ba kon nyir mana kon ga gwana kon ne kon ne ga so sudan ani ja go to ne tege nyam ya jido mo enere just ko ne chaw palga 7 adventist kan de diala do akan shoja ko la ko ne bina shui ko kimu ga ko kirwai no ko e menejin tanjong ne jiwo da goro ba jogo ni jiwo palne kala ne man gor kwaro ko da miji shawdu ta ko ne rwai miji shawdu ta ko ne buga ta ko rwai ko pala ga kwide
bu kuɔrɛ non kɔrɔ miji shugru ta kawan ne bishar ka wakar wai nako pala ga kwide bu kuɔrɛ ku da non kɔrɔ ko kuɔrɛ ku da pal kone kala kona ga tawo bum ni jen kala ni shaitan ga bom bum ni jen kala ni shaitan ga bom riyak kel karwade riyak ordinal tawala mudele la dungun mona mala jaga jabam akende diala to den kon share de thini ji nyamar ke damar te garam kan kon joy kama ma dong raj mu gamda non kantela de thini ji ko lelo raj ma lelo share ga kamadu ke ga Facebook page adong tiga contact de brama mo baraja ma bewje bu kwaro ko beje posfo ko be shigara shi raj ko chen angra chana raj dan chana go kamal dan chana ya pin mal yi shukraso ko bana kwaro ko bana jalata zloj ko ta kon bos kamal ameni shanga bana jaga janyo chana pa gwana mun gwan shungne ko Abraham ko Isaac ko Jacob ale go jijin kwaro ko smral ko edro wadin ro ngal ya kalus ko point ray do radial ga ba kamna jin ya gwadin ko jin kuskal gara mishira no ashine jagadani Yesu Kristo thank you gwadin ga kan wani dial shi kamna ya wala ko ba ko share ko tini ga longno ga na koy loidu ko jin kwaro ko zbine boss ajin kwaro ko zbine yo ajin kwaro ko gwadin bebene kam pel kajin kwaro ko zbine kam rar ring wana diality tin kunay no confusion ajin kwaro ko gwadin bine boom ka choice ni dial kunay ga mek ko kirwai no tieje jo gwadin wi mona makelo enara raja mo welle gwadin leb jiske leb sharga enara ko struggle ko dongna kwirda mek ada ben gaji ko be jibala daga abar subji gwadin la muj mitek mojo ko bom gwadin ko jin kwaro ko bala ne dial la ka non gaji tieje ko kai loide ko bosne re shang longanam kamal ga kai loide ko shirka ne Yesu Kristo mala kwara inono amen bu kwaro ko betikel ga indial andaman don sabit bos show raja me bekaya ko Australia waj mishola Albany ko Western Australia mi jinda mar ke nyimar ba mi kwaro ko tiji shol ko bina la rwai ke shu wer kamila daga ka shumro do tin ko shilan yaka ka shilan ram moka ladin rame shi shol o shina ka mishi gwara jaga me yan ce jagre wa ko bi rwai ne titi ba ko lat ladin kwaro ko be ya pos ka bi atemal ka shirye Yesu Kristo mala kwara